So Karbi ANGLONG I non Porbange 5:25 lo AM lo and pini ke bari ge TOKOLANGSO Bokajananat lalo so bike ta warm up bom lo and almost so phite bar da po 5:30 lo te bar po lalo ya. So Karbi ANGLONG and welcome to my YouTube channel of Junu Vlogs. Lapen non adap ke 5:30 AM lo and nili gima tha 4:30 si bar poni polam hai sita me inting ong chat mat so pathang kang ni pola hai la means non po por se pu padam polam ta me nili matha lo mane 4:30 ke mane thang ko polam ani nang chana lo dal mali tum ke guys ini right long lang ni ke harbomon rong phai pu nang lang tum chini po new subscriber tum chini nilang pada pini na pas chini po lapan ni all subscriber tum da chini po harbomon rong phai ke komaloma po and pini harbomon ben si toklangson pale polam la sarkiri rong pi po mane messenger ma se chat la pola sinang japon ni polam la yo lalu tonte direct pale pin pola dak mo manjalom po chingi je tan pon mama de ha. Okay guys, so non manjasi dala and harbomon pan sikang hong la yo lalu and non Porbange 6:52 AM lo and 7 o'clock te dak man Japan bar po lalo yo daman de pala naman chakla ho pala naman da main ali pala naman da so don mali tum non man Japan nong para la okay and non amluki orang lepa so ali da me thu sena la yo ba nili bang la ding te la so ali bang hele la yo and chulom de ali da no pe no ne ko so ne atangan chini po adha pa monai hai lo ne mate full pura road ekdom pura monai paklia pinalo ne pinela si chini ne la selang thubom na laban chini pan mom bode hadon mari atum ne chini adha vet si monai chodi po ठीक lo लिखें नोट पर तो गए जैंग पुलिपो इन्हीं मथा चकॉक चुट धावे पो ठीक धावे दो मुनाई था नंग पो मत यो अली पुते अगर मुनाई चट ओ कोसने खुरवाक दो ओती को ओ apa ni KTM ke chip chok chip po rencar back dan yang polo betul padam plot ni polo di masih previous vlog alang namik tha don mali tum but next target 50k subscriber polo yo masih si target chibi pon lo adventure तो यहाँ से शुरू होता है guys Ali lang ke no bike le ka oh my an bang nahi ho off road Ali ke no liking no sektan sejak dulu dara kurwak ho padre kuna sidam lo nike ho upaya na po tuplung speed breaker kan dah excess speed breaker nang nak lo tuplung auto wala ji kaise chalo ji wan down nahi don mali tum likhing na aliki me nang le no yo aliki me na phuphe lang ti ko don mali tum yo ya
Lang back ni alin na kahin. Kalang lo. Setansi joplo deh dan malah itu. Alin na kahin no ta. Aduk. Wah. Aduk ke cetang joplo lo dan malah itu. Harum mana? Hari itu thula pa bang. Oh my God. 7:41 lo. Babre 41 minute. Off-roading lap ni riso tu lovely air lovely. Ni riana make do tu lap so. Setan na senang ni lo. Babre. Kuna पेटे से अंजीर माहौनी की. Oh no. Kuna पेटे से अंजीर ला. Kuna पेटे ले मारना. 41 minute off-roading. Lapu lokke. Setan si jop lo anam donan. Kado ko yan. Nci rai dun thaho. Jo. Amang ke lalu. Babre. Kupu maho lapu ke. Methana tu nanglang pun thayo off-roading lo. Ya no. Kuna tunggu lah aku itu. Okay, finally. Ito na checkpost ang para lang. Ali ke melong chalo dan mali itu iriso yaplar lo. Na riding jacket duk lo. Mali तुम जो लाइक दा तो वार के में थोड़े चेतान जा पड़लो. Wih. I think cement factory ke pun pol di mana. Dalam idea begalang pobo. So dan mali tum sarkari में चेतों चलो ya. So non direct TOKOLANGSO nalo. Pini kiri sih nang Japon upla lo ya. Dah. Laban thank you guys for support and love la. Unan supporting not. Lapan lason ang cetong din ining cing sampingan lo dan mali tu nal jam na cetong din tame lason ining charong pigi tar mane nonson nili bokajan bang pos tame nang litum subscriber tum lapu na cetong din pelote ning arong pigi athe lahai pen da isi pene isi strong energy long lahai pen da dan lapu lo ma TOKOLANGSO pulo di. Thank you deh. Finally, langsung nang So TOKOLANGSO waterfall picnic spot.
guys. Nona chisuno pulo Tokolangso SANGTIHIDI pulo de Karbi bangke SANGTIHIDI. So aruman. Oh. Perang break kalau free break sih tuh po. Oh my god. Tokolangso Langsun pacet hangi pan sirang lo lasi unan don mali tum share ignon unan pacet hangi ignon nani tum pan video naman pilo lapan pacet hangi pan sini lita klempon bom lo lasi nang tum da unan nang cerap cetu don bom don mali tum kang le Ferit seduk lo deh. Ayah. So guys, non dak bike parking lo and lapu harbomon pen sarkiri. So dukan along tinda bon la majidi ama jo bon se kecoan laven ge. Yo cold drink do Coca-Cola and pu kiri harbomon bon. Okay guys, so I need the soap pigan and non time ke 10 o'clock right lo 10 AM and Chetan masinang nelo duk and nirina make dolablo off-roading. So Tokolangso Langsun kelang dai fan sewang lo laban pacet hangi fan sewang lo don marli dom lesu unan share ignot lala. Kagorong sekali. So don marli dom lain lo sadem ge. So apa nam cedang lang to. Oh laka. Hahaha. Madan sudah le. Finally. Oh. Okay guys, so nona jo Langsun andam bom lo. Tokolangso Langsun. So guys, lain lo Tokolangso. Woo! So guys, so direct drone shot sih napak lang ponpin bode honda. So lain lo Tokolangso and Tarkiri phanda choro lo nangjapon pot. Yeah, come on, thank you. And harbomonda lo journey lo nangjun pot choro lo. And kane alik heng no sobe setan no seng lo nanjo vlog lo mase tek long po la lo. Lasi ini Ladakh la so sin lo man ke kangson po lasi next journey le chetong thuna. Donte de ho Karbi Anglong and I love Karbi Anglong.